Hoi nora e te iwi tēnei tātou, te whakatoi toi atu nei ki te rā o Waitangi, o tira ki te rā o Waitangi tuatahi e rewa ake ai he haki Māori ki runga i te arahanga o Tāmaki Makaurau. Nō reira e whakapeto porou ana te iwi Māori i tēnei wā, ki te kohi i warātau haki, hei whakarewatanga ake mā rātau, a te tua ono o Huitangaru. He toa e whakatutuki ana i te hiahia o te iwi whānui, he whatu haki te mahi. Busy since we came back off holiday on the 11th of January, so we're screening up and printing quite a few hundred to try to take care of the needs. Ko tūri tētahi o te tokomaha kua roa nei e kimi ana i nā toa hoko i te haki Māori, hei whakarere mana i konei me tōna kāinga. I have majority, probably about 3 people who are doing a lot of the mahi looking for me while I'm here at work, yeah, as well as phone calls. Been ringing around and stuff like that, yep. So I'm expecting more responses probably today. Kua whakamanatia e te kāwanatana koe nei te haki hei tohu i te iwi Māori, ka tara pepe ki te arahanga matua o Tāmaki Makaurau a te rā o Waitangi. Tērā hoki te hunga e aki ana i te iwi whānui ki te whakarere i te haki Māori a te rā o Waitangi. Te tino tikanga o tēnei whārangi ipurangi kia whakātuhia i runga i tērā momo tēnei mea te tino rangatiratanga, te haki tino rangatiratanga, kia kitea e oku hoa katoa. E rima rauna haki kua hangaia e tēnei toa, engari tērā tonu te whakatūpato. Everyone get in and get their tino flag before we run out, that's all I can say. Ki te pērā, mā te pene me te pepa, pēr tāu e rerea e. Rāpara tāwhai te karere.